litial re anakuan. Listolbal utlixnawal xsalisantilhu nokoxk'echixtawal ru lixrahom di Dios chirix lixtenamit uchan ru lixtialalil rexloqoninkil. Sa xtolbal lisantilhu uchtz'ilbal xsa nakak'eretal naqanjun lihu linaxch'olob rib xjunes. Tenaw litial utlitial taachap'an qere. Tenaw litial utlitial taachap'an qere. Tenaw litial utlitial taachap'an qere. Sala kulbal selekakangelain un kamokchik nakatawqib chis solbal li loqlajsantilhu. Yokochak chiatinak chirish huli esilal li kuba milarin saliratin y Dios chirish li hilo balkutan. Rekerektal naklikakwa Jesucristo koshpokshbanukili us sa li hilo balkutan sábado. Yokochak chikebarektal nakli ka mandamiento redilaje chichagram nakakerektal naksalishka kwan li kabokbal reshokbal li hilo balkutan sábado. Hokinak nakcharab iqeli hu Ezequiel capítulo 20 versículo 20 li sábado hahun ketalil nakla oho ishtenamiti Dios udli Dios haan lika Dios. Redexijana hokaan. Habaran nakotas kotsola kwe hunchik li hunrakal nakatausa li hu Lucas capítulo 23 ut versículo 56 nascheke chokain chirichikaan que koshesh kauresi sunukilban ut mira ut que ilangsa li sábado ho chanru nasche lichara la Moisés rikene yo kinchiskebal la bokbal na chaplasan tilhu chuakoch beni con kamukak chishnale bankilrish areru likeshbanu lishna li Jesus areru keshbanu li ishli ketaken kreli Jesus rikin li hilo bal kutan sábado kambi barki con katin que la bokbal shulu con kamukak la global otakahuna hiqib sa litiho kain okan kahkwi kwan li areru hunak li patsom chirish li tihokli nakataw ebal ken narun katsibak chakikin narun katkok chakikin hotika kakwen akwan cosa li pukte si balatin Unión Radio 94.7 FM. Okami, dihon ko. At kadyodyo Dios nakabantyo siya gwenak sa lihong kamukain ikakile kahunal chisunahin kil kuchikib sa ali nalipakain sa tsulukain sa lasan tilhu. Siya meresikat ka Dios chishbanong kilagwahom chishbanong kil ikareru li naulak chakwo. Silbal rish li chabile silali nakakwatske. Para que tamale hung si amigos, ni amigas at ka Dios na kahunahikip sa hong komunil rikin li santil musikeh. O ka nakapas lating, nakapas la obsesión sa shbenik solokain. Sa shkawala kwala li Jesus na kotihoko kang tasyak. Amen. O kambia tinaro kil yogo chatinak chak chirish li hilo balkutan sábado. Kwa hulipat okli na kotaw kubankil re nakatiki ulit solokain. Karo kichash banun kili Jesus rikin li chakrab. Karo kish banu li Jesus rikin li laheb ti chakrab. Kung nagkasye nakli laheb ti chakrab, magkakish kwan kile banak. Kwan anakwan kwan kohche grup elirustan ni Cristo Jesus. Kwan huli na leb li na tielimang sa kasyan atin. Gracia, siempre gracia. Alirustan ni kakwa. Hunelik kahkuilirustan ni kakwa li chakrab magkakish kwan kil. Haan kit ohmang chiruli cruz utarash raket chihunah kwa chankep nakneke shkub li naleb chirish li santil laheb si chakrab li ka Dios. Habanan karu kichash banun kil Jesus rikin li laheb si chakrabain. Li kakwa Jesucristo kichachis kebal li rahom tsakal kaut nakish li laheb si chakrabain. Kichachis kuban kil li rahbal kaunak li Dios kishkere li stenamit laheb si chakrab. O kanakwan huli tsib kabambil tratado Shabbat. Li tratado Shabbat ay aan hunhu markwi tsib ambil kwi chish hunil li naleb link anarutabanu sa lihilo bal kutan sábado. O kambi kwan kla ulul chich kwan kla internet naron gatsichisikbal utataw lihuha ink abaimil el tratado Shabbat. Ay hulihu markwi kanabaimil kwi lire talil. Likareru inka truk tahabano sa sábado. Abanan lihuhain mukot si bamilta, shbana hunak apostol, shbana hunak profeta, shbana hunak li poyenam li ki musik akrak li kaushe hain sa li
salish ka ushlebal shbalik santil música inka hain hun tzib hain hun khu hain hun esilal li kana mil re talil shbane hebla judíos okan tzakal ut arin kwangchish hunil li ka ushech ut li chagrab kwaklesimil chirish li hilobal sábado Liki okchis ke bali sábado ho hun kutan hualcha shokbal hualcha rilbal ho hun hilobal kutan chokre kahnak narurah na ilman kli sábado na ara hun kutan re ilank ki okchi ilman kli sábado ho hun kutan barkui shokbal ilank chisa shbanak chishuniri chagrabli kesh kwaklesijak chirishki okchish titzbal lishkwan hikli poyenam so hilobal kutan sábado na leb li inma na leb lima hunkwa kish kieli dios chirish nakteshbanurah lishtenamit okan nakotosh kotzbal hunka kreb li na leb li tsiban bil sali tratado hain hun reb li beina leba anak na kuba mank nak anina tzibak salikutan sábado yalak anili poyenam naruna tzibak hunakli ektalil hunakli letra hunakli kareruli trukt kanap rektalil chi tziban bil hokang tzakal na tjelimank nak kuibah kui likok ektalil trukt tzibah kui nashkashru li kuib chikok ektalil aini tzibah sal hilobal kutan sábado relixichal chican y chagrab realizado chan chokre la judío tinraro kil sali tratado in tsiba migna klat mo kutrukta ta tsiba sali sábado kutrukta ta chaplach ina tsibleb ut ta tsibara hunak li etalil mare sali sábado chara hunak li chabil ich salaka ush mare na ka kutaro sti hunak li chabil na lep chokre li dios utat okrach tsibak hunakrakli utzugin bil naleb habananan mak chokre la judío utmukotruk tanaktaba no salik sábado hunaknascheha in sali tratado shabbat habanan li dios manaschehan inka atinaro kil haimo kuna shakapta li dios chokre la judío kotruk tatatzibak utak ashru nakkuyo kichiko talil letras truk tatzibas sali hilobal kutan sábado chokre la judío utain kishchah kilaru li sábado kotruk tachik naktatzibak kotruk tachik naktachapla tzible Huchi creeb li chagrabli que es cuaclesi hebla judío ha anak kui ani kwan krahunak li shul'e atinaro kil kui ani rah kwan kunak li shul'e moko truktanak nupurach li vinagre rerach shkupsinkil li shmaish railal li shul'e hain chokre la judío inka shnubunkil li vinagre sa sábado rerach heb al shrail li shul'e atin raro kil chokre la judío han mak han hunaleb li yochis qetbali chagrab ahora natin raro kil mare la shul'e mare li shul'e chokle como nakter sa tiempo chakli Jesús kakretal nak li anle baleb toh mahi hual na kilish na womeb ebli poyenam honak kwan ko kanak kwan anakwan naruchik nika chigrik ini dentista naruchik nika chigrik ini odontólogo naru nika kula ni ebli komoli kwan kesh na wom charunak tesh tatesh tenkare renak egah kui utjebah kui israilal li hun chishul li na chichi ink haban sa tiempo chakli Jesús mak ahain Kerektal, Junikomon, Mares, Aschankeli Shaman, Mares Tikibli, Railali Shul'e, Yochis Kuibal, Ushnumes Alisao, Lirailalain, Abananza Sao, Kodruktat, Nu Uli Vinagre, Lina Hepokre, Railal, Hamak Chok de la Judío. Kerektal, que Okchis Tits Bali sábado, que Okchis Chichin Kili sábado, Lima Junkwa Kirahli Diosas, Ben, Liralal Skahol. Junchikrebli Chagrabli, Nakotosh Kotzbaljo Akwe, Haanak. Nashtechi hokain li sábado sa li hilobal kutan sábado mokotruk tanaktati kwasila ha rerah shahbala kuk hoanak rerah ukak hebla judíos ha ane li que kwaklesin kreli chagrabaina tinraro kil kerektal Juan Catarín sale Catepal alta vera paz sa li hilobal sábado Juan sutnak nanko sakewin Hualke arin sa Catepal ganina warsigin ka tauman ka komon habanan chokrehbaan stiqwasingili hares chahbala kuk sa sábado mak la judío que yo cree hebla tzib hebla fariseos que yo cree mak habanan reliksi tiach stiqwasingila hare nakta chahla kuk mamak
Xtijuasinkila hare naqtaakuk mamak, inka atin raro kil. Ha in chakrab ebli kesh kwaklesi chak ebli komoneb. Ha in litz'iban bilsa li tratado a in shabat shkaba. Atin raro kil maka mak chisahaan. Kaut, shbahanak kere tal. Mareki kwankat sa kunakli na khekh. Parkwi tik relik chichal ke. Ut mare laat hun komondin kanan ka truanchi ak ke la aha. Ut angerush tikwasinkire naqtaakuk. Makarekre nak truk ta tikwasi ut narune ka kuk. Atin raro kil maka mak chisahaan. Marela at hunakli komon lishko ola achia. Litoh mahi linkatin katuranchi chio kela. Rerach chakbala kuk atin raro kil. Ut mare angerush tikwasinkil biakla hare nakta chakla kuk maka mak chisahaan atin raro kil. Hun usilal tio kochish banu kirele ka komon. Hun chabilal. Kerektal, hokana ebla judíos que escuaclesi chaklikial chakrabain, limokonash kam taribri kinisantil chakrabri kakwa Jesucristo chirishli sábado. Hun chikli chakrabri que escuaclesi chak hokainasche, kui hunak li lámpara, kui hunak li kutan saken, kui hunak li sham, li nak angelak escutan obresinkil hunak li muebal, na joye, li shtial, Jonaklingestie haane sa hilo bal kutan sábado mak chapal li lishnaah li hain li lishhaeli lámpara hain ut squaklesinkil raj maka anchanke kereta latin raro kil tohpar que ulakshka uslankil ustitzbal rishli sábado mare kuchika mako yokata chisikbal stigisinkil o homanakstambal li nakulang kerelish hail li kutan sakhen hain. Maresht ane. Habanan shokbal mak chokrehe. Habanan maka mak chisa hain. Angel ru shbanun kil. Shbanak aran jokat la at shebal hunak chikshnimal ru chah kilal mare hunak rah naktak atli naheh. Ahora la judíos que escuaclesi chakliskialili chakrabain chalres que bal más chalres que bal skial chikriqli sábado utun ko hokanta que shakap chakli dios ashtiklahik hokana qui kwa hun chikli sili que escuaclesi chakli ta tausali huhain naschech hokwe sa sal hilobal kutan sábado hunakli como lina bohok nachap chinakush nachap shnok lina bohok Chapali kusha azali hilobal sábado kial chapal ma katinraro kil. Chimoko sikbarach chikunak laban wom li reokeng reteng ang ma kanchokre. Jas chapali chinakush mak. Aniki kwaklesin chakreli na debain ebla judíos. Hokan kahkwi ebla judíos que shkub. Hokial lichok narunak mang sal hilobal kutan sábado. Kuinin ka ashrush kiali ahla anak shaqaban bilsh ba nebrelish kiali lichok sa hilobal sábado shatmakok chikan. Kere tal mukuturo tatat berchak salak alebal tohnak ta chikra sa hunak lichut lebal kap nacht manak pitaba nuj hokan shatmakok chikan. Ha ini chakrab li kashkwaklisi chakeblah tsib eblah fariseos chirish ili hilo bal kutan sábado. Abanan di Dios mahukwa kis ibarach chihokaan stitzbal rah li sábado renakla atrak takwe ka cha shokbal. Nakanaw nakwang huli kwang kilala tinraro kil li inkana ulak chiru naktakabano rahom ni Dios. Naktakachal saili rahom ni Dios. Li kwang kilala in mukohonta nashkut besiri bohon ho chan sakal rahruli rilo bal Shbanun kil shmushbal ru li chakrab li Dios. Naroksieb li poyenam. Naroksieb li queen kutli ishq. Reshtitz bal li chakrab li Dios. Utohorena kiroksieb ebla judíos, kiroksieb ebla tzib, kiroksieb ebla fariseos. Reshkwaklesin kil chasis kial chi chakrab reshtitz bal li hilo bal kutan. Hokanak angel ru shnawbal arunas cheli ratini Dios utkareru li nashkut li kial shnaleb queen. Tradiciones humanas na cheli mancre. Cuando tentota canau, aruli tio cochis banun kill.
Nashche li esil hainak li qawa Rabbi Yohanan. Nasholob kenak cuanctana hunak 1521 chichagrab. Cuaclesimil sashbeni sábado. Link anaruna cabano. Link anaru link caquet. ¿Qué era tal? 1521 prohibiciones en Agnasche. Atin raro kil. Aniki ba nung krili quink. Abanan. Di Dios jalan chiklis causa jabe. Hoka ana klika kwa Jesucristo. Tento kichal ud kish oho gijik sashnaach lira hom li sábado. Aud na kishoptesi. Shbanak kisukili hilobal kutan sábado hojun jonal barqui junes chagrab banas chagrab quink. Sashbeni hilobal sábado. Kotruk tata kwe kasi baya kwi. Shbanak kwita kwe kasi baya kwi akyo kachis katbal li chagrab li kesh kwaklesi hanem sashben li hilobal sábado. Nakichali kwa Jesucristo ma junkwa. Kishkerach li poyenam chika ushlak chirish lisao nak maakwara hali kutan re lokoning mahunkwa. Li Jesus hunelik kishkul ut kishkub u kishakap na hunelik li sábado haan re lokoning. Habanan li kish chilarish. Li kish kusrish haan iskiali li chagrab li kish kwaklesi chak chirish li hilobal sábado. Ni mokotyota chishkana ankil na keb li poyenam terek arach li tsakal ilang li pokbilekwi chisa. Renak terek arachnak chakal reiruli hilobal kutang sábado. Hokanak likakwa Jesucristo sa stiglahik chak sa li kyoptesink karukish bahanuri kini hilobal kutang sábado. Kiros optesi, kish santobresi ut ki ilang chisa. Hokanak li hilobal kutang sábado ang hukutan li chakal reiru chokakwe ut chokakwe. Atin raro kili kwa Jesucristo mahun kwa kishpletiri shrikineb eblah escribas, eblah fariseos, eblah tzib, chushunile bain. Likareru yo kochis chebal. Shbanak sa ali sábado, Angel rush banun kili us. Habanan angeru, shkebareta nakanhukutan chakal reru re ilang. Kwa Jesucristo, ki shchilae blachtzibut lach fariseos shbanak kesh kwaklesichak skial chikchichakrab chirish li hilobal kutan sábado haali kishchilali Cristo Jesús ut kishkuchiru karu tentosh banun kilsali sábado li chabilal li usilal haansh banun kilsali sábado hoka anak kwa Jesucristo jonaschesa li hu Mateo capítulo 12 versículo 12 nascheke chihokain. Maikatabi, lumtahenak lokal hulikwing chiruhunak karner, hokanak narush banun kili us sa sábado, atinaro kili us. Tial, li santil chakrab, li cuarto mandamiento, li kachakrab, mankoshpok, chishukbali kukrenka trabahik. Habanan li trabah li tiochi kabokbal li kareru linka truk takapano hambar kwila o nakakul katohbal. Nung kwesh tohsh banung kil karwak. Halibok bilogwi chi inkash banung kil. Habanan li usilal, li rahom, li Dios chokreb li komon haani angerush banung kil sali sábado. But mukokak takwi sa sábado rahlal kutan relikatyuam. Habanan li sábado li usan banung kil chanak nasche li hu Mateo capítulo 12 versículo 12. Li chakok, li kachink, li lokok, li trabajik, li kachikreru li nash kamchak tuminsa li kakwanhik, li kachikreru li nash kechikik li kapyumal, li kachikreru li nonkosh kechish mushbal ruli sábado haalin kanarach li takabanu li Dios. Shbanak li hu Isaías capítulo 58 nash kele kabogal usakre li kanash paanuli rahom rip chushkunes rip sali sábado. Li nash kanap chakok, li nash kanap lokok. Hunkutan ni kawan Nehemías tento kisik chanrush tzapal rokepali tenamit Jerusalén renakeblah chakonel inkachik teok sali tenamit rekachink urenakeblah Israelita inkachik telokok sali sábado. Hoka natin raro kin
Quila at sali sábado, yo cachis kachinkila metzeu, yo cachis kachinkila ka ush, yo cachis kachinkila kwa hom, yo cachis kachinkilchis hunit, yo cachis kul altumin horochil han, halin kanarahli Dios, muko usilalta. Quilat lah panonel, utan kakotaush anunkil usali sábado, abanani kapach tuminal, li yo kachachis anunkil, muko usta, trabajik yo kat. Kuilatah kutunel utre kutuk chokrebli komon marelat minkat kutuk saliratini Dios nangkapas akain muko chabilta yo kat sali sábado. Shbanak muko usilalta shbanak sali hilo bal sábado li Dios narah naktakabanu li us chokrebli kasli kitsin chokrebli kakomon. Okanak li patsok chokakwe uchokwe. Kareru lishbanuom lita tentota kutung sa listuam lahpabanel. Barkuan isbanuom lahpabanel. Honak na shekelihu primera de Juan capítulo 2 ut versículo 6. Tak tentota kakele kachok honak iskelis chokli Jesus. Shbanakaani nakatake atinarokil. Nascheke anina chiok na kwan krikini Dios tentota kwan honak kikwankli Jesus. Kunin la in kwan kirikini Dios. Abanan ingkani banu honak ingkani banu likis banu li Jesus hobanak ingkan haulak chikuli likis banu li Jesus ngko chala na kwankedik ini Dios li Jesus kilan sa sábado bokbilins banu kil lirahom ni Dios sa sábado habanan li Jesus kilan sa sábado linin chapchikunak kutang kre ilang klima kwa siya kaumishban ngko chala na kwankodik ini Dios atin raro kil hali chochi sebal kelihu Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. So kanak bokbilochis banungkil li usilal li chabilal salisao ho nakis banuli Cristo Jesús. Hunchikli esilalis rakosas tiglahik chirish li hu Lucas capítulo 23. Sash ho nalilis kamik li Cristo Jesús. Nakikam li kakwa Jesucristo holtika kwe kikam sa hung kwakkutan li Biblia ma hung kwa li santil hu ma hung kwa na atinak chirishepsk aba eblikutan. Lauk ay nakochis chebal domingo, lunes, martes, miércoles, jueves ut viernes abanan li santil hu ma hung kwa nask aba eblikutan. Nas chebre en kutan skap kutan shorosh kutan toh nakangolak sa li kwakkutan uti kuhkutan. Atin raro kil. Salikuak kutani Cristo Jesús kikam honak naskos li hu Lucas capítulo 23. Habanan. Hunak li poye nam sa tiempo li Jesús nak nakam. Nap an istibel to ho nak anuman kanak kwan. Nak eman klipan sa shben. Ki okrak chibanek li istibel li Cristo Jesús banish na. Utebli ischiklinik edaken krelish na. Habanan. Salikuak kutan anak kwan sa lakakutan kilep aba imil viernes. Keskere tal nak kespatsak nak teskupsijak listibeli Jesus chiruli cruz. Keskere tal nak kimoy chikruli kutan. Ut nang kanaw huwag shkekechak retal hep sa hep likatsolom. Nak namoy li sak viernes. Nak namoy li sak sa likwak kutan. Stigla chikali hilo bal kutan. Ut lisnali Jesus utebli ishk nak que cuebjis kaurisingili anha inresh pambal stibeli Jesus renaktes pan rahli Jesus que eskereta na kimoy li sae akhilo bal kutan chikan wanke atindaro kil huna beh monko hon tarak nas kana chiril bal stibel liralal skahol lishkam okanak kana Maria lisnali Jesus kish sikchan rush banunkil li angelain. Abanan kish kereta na kinachok chakli hilo bahal kutan. At nabeh, karahreru li kabanula at salihona laan. Lishna li Jesus, hok ay naktish banunkil, ho nashnaw naktsibambil salichagra. Kish shok li hilo bahal kutan sábado, ut kish kanab li shtibeli Jesus, chingachi kishban. Shbanak salihu Mateo capítulo 24 versículo 1 naschiekenak sashbein kutan relishaman tohek lachius koebli ishk salimuklebal ut keshk amli sununkil bandi kubambil shbane
Toch sali ben kutan rali shaman ke kue chish pampalis tibeli Jesús. Pero naras chebalain sali hilobal kutan sábado li kukutan reli shaman ke ilan. Oko ke eta chak chikris tibeli Jesús. Hokanak li ishk ni kesh nauli chakram. Ere tal toch barin kero shlok ili sábado. Atin raro kil, hokanak angel rush na lebankil kare ruli joko lao. Aniah jok joko chistaken kil. Ha ini tsi bambil arin salirati ni Dios. Hokanak li Jesucristo, toch salish kamik ki ilan sali sábado akwi. Honak akkub ambil chak karukutan kilten tota kamk. Sali hilobal sábado ki ilan. Shbanak kimoy li sae sali kwakutan akwang chikan chak sali muklebal. Ki ilan chiruli sábado. Utsa shbench kutan kil li shaman to ekla nakkekwebli ishk moko kestauta chiklish tibeli Jesús kaut. Shbanak aki kwaklichik sa chankebli kamenak. Li Jesús salis kamik ki ilan sali sábado akwi. Hoka nakatin raro kil, kareruli yo coaches banun kilao. Hoka nakebli solom utebli ishkli niketa kenkeri li Jesús, que shbani kareruk ay nakebli banun kil sa lihilobal kutan sábado, jonas cherish mandamiento li Dios. Ud nakanaw naklikwing klikikamo ko jalak anita, haan li Jesús, lish maestre, lirala li Dios, lah kolonela tin raro kil, habanan sa kabahain mahung kwa kesh mushru lihilobal kutan sábado. Karo yokola o chirish lihilobal kutan nain. Li Jesucristo, lihna li Jesús, hebli como nain kero shlokili sábado. Habanan ke chale blach tsi be blach fariseos ut kesh kwaklesichak na balchik chichak rap chirish jal reshtitz balrish. Toch sa ebli kakutan kilep anakwan natin raro kil. Kwan poyenam, kwan molam, kwan queen, kwan ishk, lingesh kutli sábado, jojunkutan, likakwi chokreb la judíos. Hamananing atin raro kil, anak enak kichali Jesús kiskebas chialalili hilobal kutanain. Takakehun, juntak tank chan ruhaan. Li chagrab nasche hun reb li laheb chi chagrab nasche ma mushru la sumlahik. Habanani Jesús kische nanka mushru la sumlahik jalrik in ril bali ish ut rata winkil salach ol yo kachikash mushbaru la sumlahik. Chokreb chaklach tsib ut lach fariseo shmushbaru la sumlahik toch angel runak tat kuank sa tibelech rik ini ishkaan. Honak dikini kuin kan toch aran siya mushru li chakrab. O kanak ke stau chakruhane. Abana ni Jesús kichachis kebal rahom ni chakrab. Jadikin rilbal. Shakotau salach ol shatma kok chikana la kichele Jesús. Ho kan kakwi kichas kebal chiala li sábado. Heblah tsi kesh kwaklesi chakna palchik si chakrab chidi siya abana ni Jesús kichal mahi kwan akwe rahbali sábado. Li sábado tentot kek anak ang hungkutan re ilang. Hukutan resh manunkili us, hukutan resh taub alkibrik ini Dios. Hun sa icho lehil, takataw rik ini Jesús al hilobal kutan sábado. Atin raro kil, chirisha in, kuang kinabalchik likutan li naruna shokmang abanan, hunahkwi, li chakrabimbil shbahan liratin ni Dios. Oka na koshcheli hu Juan, hun rebis tsiib li kawa Juan, li anina chokre na kuang krikini Dios entonces bahanu li Jesús. Huinkana shbanu chihokina tinaro kil balak. Hukarak barku inang katauman. Tsil rish karo chokat. Tsil rish aniyah bene katake. Malitsi bambil esilali kuang karin. Honak tial wong kuing chaschiong kuing. Atinaro kil li Jesús nang koshbok. Chirosh lo inkil li santil sábado. Ushchial bal sailali ilang salikutanain. Ok bilat barkui kuangkat,
chish chutupankilki, chish tawalki, uchish lo uninkilika Dios el hilobal kutan sábado. Hokamini mantioshia kwenak shat kotsokukin, sali esilal hain, yoko chikik se le kapabal, yoko chitsolok. Tohkwang chik na bali esilali yo kochish kotzbal chirish li hilobal kutan sábado, kanak makubilat chira binkil, uchish kotzbal, uchish tzilbal akwirish. Li Dios chos optesin kakwe, mantiosh naklenkakela honal, ut nakataw nakbarki kwankat, hunelik sa aklach ol chis kotzbali tuktukilal uchis tzilbal akwirish li santil hubarki kwankat suluhun kamukaklako ilobal ut tihonko. At ka Dios nakabantioshia kwenak chirulihun kamukaina katoong kela santil atin. Katsilrish li arheruli nakakwataw sa lekhatyuam. Chwabene siks wanukilakwa hom chis wanukili arheruli tak sa kaben li nakashakab at ka Dios rikin hunsh nimal araom. Wakabarko ni kataman ni kaslikitsi ni kakomon kangahki kehebshkawulish pabalat ka Dios resh banunkil sa hung komonil la chakra la kwahom sa lekabenat ka Dios. Mantishwea kwenak ng kwakwabi ut ng kwakwas hop te sirik in la santilatin. Sa skawala ko li Jesus ng kotihok wakang tasyak. Amen. Hokami atinraro kilsh kotsoka kuiking la kwami wa Herbert ni kelabokbar rabin kilsh ka sutil linalebain di esilalain rahlal sábado sa rakib jonal reli eku arin sa lekapukte si balatin Union Radio 94.7 FM utokan kakwi chakulani klihunhung liketa alil sa leka Facebook to ataw ho la buena 94.7 FM utokan kakwi pero nako ataw ho Adventistas ekchi anakela chol chikik sala papal to sa hun chikonal. Liyal reanakwan. Aran kichashos elinim la shulsa ishbeni ishk. Utko ochish yalbalsh metz eurik ineb li ralalsh kaholi ishk. Dijo yalchike ganak. Aneb li neke papanre li shakrab li Dios. Utneke eskulasa eschol li cholo paom li Jesús. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17.